baako aware yente ase o sese nipa bebre yente aware ase sole ya na ekwa aware ye sole ya na ekwa aware so de eye one time ade baako ehunhia pa se ende bia me kasa wo mix aware a odofo aware be ye onyonyo enti sene ma mema so ewo ma sekane ade no ye lose trust na ewo aware no mu kra ya se no nka bible ka se de onyame aka bom no nka ma obi ampo ntitimo na eso ene ye na ene ye kan say even anyonkofa kan bi friends anyonkofa bible say onyonkobone esai obrapa obrapa onyonkobone se wo oba na wokofa nyanko fa adanfo pa de bi obi o se fa oba awaware oba won so wokunu oba bi o wokunu na so adwumbone nko adwufite na ko obi o honware na so onima aware ho sa nti obetufo nti aware nyonko no na amakotonye tere nyonko no na asese egu nipa aware bebre aware we mikunu we meyere we menibi anase mesoma kwa aware menibi eni nyina kasa na ema no nyonko de ehu hia papa nyonko ehu hia pa nti mumi yenhwe ye namfo a ye fa mu no awale ye kwa aware a ye fa mu no ne yentie futu papa ene ebeboa ye de bia ye tie onyonko bi ho ba onka sam papa nkyira wo da de bia wo we ni ma ware do be di kokonsa kyira na se ni se e bia wo kura no ne wo ka no na wo kura wo ni bi ana se wo nya bi anka wo pe ni pa ko de anka wo nya bi a wo pe bet obeka nye negative things nkura na kyira wo nte besa wo so wadwene mu no a bohu se sisia na wanyam na wagu aware nti mum yenhwe namfo ye fa mu no yenhwe mu ye pa eno ma no kasa no man ye mansam papa yenfi ye num mra yentu nkugu nsam no entwene na ma me bisa oseme wa wiem na me wadamfo bi a menka ne se otumefo pa me hu se otufutu pa yese ya na me de ma wa nsem betenanim o se bia na nim se nipa ne tumefutu pa me de meka ne se wo kware a manfa wa ware sam enkwa bonten ware a manfa wa ware sam kwa bonten aware de woni wo kunu se problem bi wo kura wa konkoto dwanim na bompaye okay na ebia da obekwa kwaka kire no na wa ma wa futu papa nipa de yesesa ane nipa sesa pa nti aware sam de me yensi yentama ensan bonten ye wo asema yenka wo kokua me ne mekun yenka sa amade a na ye de akọ nyame anim abompaye sa be so wo de wa wale sam e catch the wadamfo a wo so wadamfo no tu fu that moment sa na moment na bia na wo be kan asam no a kire ne wankoma wa futupa wa futubon sa intimesre se ye wasema yenka nkire wurade nipa kura wo kacha no ko betumi akoka kire obi no we de ma so ya na ya mo kasa ye na ye wasema bible na ye de ma ye no yen butu nkire bible na so ya na ye so ye pebibi afri nipa ho a anka ye wre beto ye yem ande no kware akoma no beto ye yem no kware pa because bible no ye nyina ye nipa ye manual ne bible no wonse wo koto tv a e wo manual e wo we e wo manual but so wo asafo no mu dia obetumi osofo wo ho set of penny kwa na wontumi ofare na meko leader ho betumi amakosi meko leader so se meko leader na ntumi dia na e ko pastor ho man meko leader bia no ye kokonsa sofo so bia o de ma sen ba etaitio and na make us what be some two questions I just also buy I be na nipa obi but obi wo ho a ninsam utie ninsam a ochichiwire papa sabi no bia na ninsam eye nkugu sama na sa ninsam na ehu hia ebi nsam hu hia pa ebi nsam hu hia papa enti sa wunya asam a wo de so anasa asoro pani bi kura betumi wonso obi wo ho a
o ya asoro pani so because sa asoro pani de me trust no ai me gine obetumi ya obu okasa asoro pani we de na no ha no kora ntumi fa na say eno na say me be come asem kire wa no abegina popet etai si o eni na yes yen kan tra so eno de ye no kware no abegina so ende o mbo mi din nya me nim say nya masem ya mo raje but ebi wo hoso a na nya sa obu wo hoso a asam na akofa ho na ise wasam o ene ye o mo sisa ebi say o ma ti da gay say ma gay say omo twempna ana asemba e no koka che sofo say ni say na ekoso edru Sunday ya na sofo gina ho a omo asemiya okoka che sofo eno ana sofo di pechi ono ankasa ti wono nim so ono ana asem na sofo ni di frichi entina yenti mbe kanchi ende no kware mum no kware no de wo kan menye wachinye but obu ho so asofo no ebi wo preachi a mayem fan se wasam ebi wasam na obe preach no na kosi wasam so na kosi masam so but se wo fa de sadia obeka se wasam na sofo o fan too personal sa because wasam because sofo na kasa ogina pulpit o preach no ono kra na sam wo ne de wo enti so preach a de ebeba bia no eba wo de wo ma na wafa na de esa wo ye hoye na wa ye hoye enyo bia na ese sofo akana asamacha obi ho sofo nte na asam kana asam but obe preach na be ka so sofo kra wate na asam wo baabi but ene de ye ma ye fa nche ye tirimu sa na Christopher bebre ye pesade no yenyi sade no mfi ho what name sa Service na entiase na ye tai ko kan ye sem che sofo ade Sunday be do na say ase sofo preaching your preachers na me ko ka kire na o kan wa say obi ho kra sofo preach wi a nipa bi tumi kone nche sofo ene de why are you ai ene de masama na waka mami so na sofo ni me hwe but besa no a nipa no ko okọ hye sofo no nkran wo hu but obu ho kra asore de asore tinenye izo okay asore tinye ize obu ho kra obe preach awie no na what say nipa simesi say na sam na waka wo me kwa won te hwe nti asofo omo bere papa asofo bere papa nti eya mumye nhwo ho no so yie pa senye osofo bia be preach bia na what was when there was some eko abontin ti nhwo ho yi mama bi sa wo ye hwe echiwade so say impema growth be ma ni mu adwuma na say oba no mu adwuma ho no te hosie hosie Alejuwade ni o. Ejuwade ni say we oba na wokoda na wahye nika. Bible no kraka. Wahye nika. Wahye nika de ene de ye ejuwade kese. Bible say ma me yemfa ye ho kame ye kunu no mo. Ye kunu mo ade ba ko a eye ha madwen ni say. Un say at times mema no pre jasin ma. Na da oba no so obe preja no na be man so da me de mabre na de ne mabre but e be say ha dwen but wo be man so da bia wo pesa wo preja bia ukọ so no relax ama nti be say eyensisi papa me man sisi man papa nti ye cheat omo cheat wo ye so ho papa eno so nye kra wo ye sa na oba no e be kai ni former boyfriend bia oni ni jaye ni ade eni ne man ne kofa ba eni man ne kofa ba ni ntese mema no mu jazz ade de ye isn't it to me to say gay ya ware so wa go back to the ex na me na me katro but okay say enye say bia ade bia wo ye impemu ho no mu no sa nti mema no mu hwe na da oba no so best friend be preja no wo so fama no na du ba bia mema no musisi ma no papa ene enye kra nti no mo ye mfa ye ho nkame ye ho nyi so be ma de no kam be ma oba so de no kam sa na ye nyina ye ti ase ade ye nti ase o se wan ti ase a wan hwe de ntokwa beba na amfa tokwa ma won fa nije enfa nye wan fa nije so amfa anya ene so de na ye se wa brego okay nti no se motse mu ho ase ebi ebufuo bi aba
ebufuo ni baaye no nti bema no oba ne se oni bema ne nda bema ne buafu oso oni ba ne nda ba no wa yes style bia wa show night see sexy one na wo pant ya duro wo bema no kwa dem pa no a obetumi akokoto nanim asa wo fa de wo mpa no na wo boa na kire kakra bet obu ho a obeyeye bet obi ho ye pe na fa nti ma no mumu yenhua yen ni ehuni okay wonso obi wo oba bi wo ho a oba bi wo ho kra na ho siesie no wo mpam no enkoyie nti ebasa be ma no ko hu pa na okọ na srampo de wa say ya emanu so ya ye ejala ye nsren ko ye hwam na ye hwe speak akra bi ho sa wonso oba wonso e kan pa wonso oba bi wo ho a oba bi wo ho a sabio wonim ka sabio ne pint kura hye no kura no oyi a ontum fa hata bonten ne pint asinyina sin ayebra na sa we no oba ma no hu a sabe ne kon bedo no kon no ndo nti yesremu a wa motomufu a na wayi ene ma no so a ehye weavon no hye weavon be ye bu ho 3 months na gusu chedo weavon wutiri mebon mina mekachiro ebe sene supeku mina mekachiro enti se woni wo yoba na wo ha wo de wutiri hu siesie wutiri hu ene twitwu se se na obe won abe momoni na udi no sa nyema no nyina eputu mema no bebre off ena mema no so mema no so etumi putu man off obu akọ ntwetwe ne sin obu akọ no msa ne num kan no de bekisi e mai bi mo bro Intino, Sahoni, Mamma to Monshe, Mamma Monshe, or Mutum for no way, or body so boha on Pablo, you say. Boys of us, Jenna Body says, Sokotu, a bassa, kissing, Nukura, a bassa, and said, nay, and I will be out of the war. And the young she now about so I have. Siesie wukuno be ma bi ho odresse na okwa unsi yes oba ofie be ma bi ho so odresse enkoye ne yiri kro o onka da na de ba ko ne se ema no so se mema no se ma ne dresse a eye mo kanfo mo some ho efe obu ha negative nu kwa na obeka ne de negative nu kwa na obeka obi ho nkanfo ne yiri da so ye basa enye mema no mo sesa mo amotesa mo sesa okwa bo ti mo bi kanfo na na dia seme ba mina mkachiro so ba osiesie hu a ukunu kanfo yere seme yere ene de hu aye fe da ankoye ni so betumi akaten se oh my dear ene de ankoye o enye sei okay sa na tie na ni kwan se oba bi wo ho be ma bi wo de bia negative no obeka wo yesa aka wo jai enye fe ena wukunu so dress a wo yo ba kanfo no da wan ankoye no so betumi akaten se my dear ene de o shirt ayesi ne de o shirt sana ye ware ye de tena ase wa ware na wanye ne sa na wo de negative nko ana de bia de enye nko ana wo ka ne wo boka ene de enye kra nti yenhua na yenhua se oba usiesie hu na ye fa be ma kanfo no oba ma so usiesie hu na ye fa oba kanfo no eno na ye obu ho onka positive negative no so de enye kra eno so de enye kra so wo kan positive no na se negative no ko be kan eno kra ote ase be so wo de wo a wo nka positive negative na wo kan e ba sa e hadwen okay man pacho aha ana yedi besi wa futuo ene enchia odo be ma wadofo wo awontensa wo hwe attention TV e wo aware ensemso futu a me de bema awarefo ni se aware de obi ye company ka se ne kwan ware nti mo kwa ware a mo hwe ni ye enya ware bia na ubetumi akọ okay ese mo hwe ni ye na mo de first God first de bia meka God first everything God first inti mo fa nyame wo de nyame di wanim kan bibie mu a
wo yenkunimdefo amen amen Ampasho obechia wadofo maybe o number o de betu dwa ama ye bia na obi nso epese ofrel na ono twen komo onya problem bi wa wawe mu onyo bia ne nkasa obefro na efutu bi wo ho a also o de ama nti obeti we kan achia o tie bia na o de number na tudwa me din chia koma eye masorma okay to like Baptist Achimota masorma nyina nkankan leaders no especially Bishop Penny Reverend George Kwesi Adomako medana sepa samiti ai kasa ono na wa mama yesi because na menim hwe okay ono na de chi na media nene afi so me chia me bra Penny eye machiba okay one be ma Penny waya ade papa se na me hu Kristo a ono na introduce class mama okay na so Penny so a kire me sa me kai se me so dai bi na dai na me so ye na ye scripture mu okay na me nim scripture no kwa nim minim baby e wo nti ade chinye no na me se wofa maso dai say you na scripture no me Bible we no was scripture we bi ma me na me nhwe ansa no be bi ma me na Bible no nim na me nim Proverbs na me nim Proverbs Proverbs na me nim na me se wofa obe bi ma me ansa na o kan ne ade nti me bra wofa ya o de sofo o your sofo o de pastor kasankasa o de Reverend Isaac Obobi waya de papa okitaye metumi akase abusua no ono na oye be ma Penny wom enuafo no na e be ma Penny wom ye mema miensa betono na ye Penny ono so ye Penny kwa me machiba mum de machiba na ye mema no nti me da na se papa nyame hira no pa na de e de na koma so se wade se nyame nyankopon onyema no amen onyema no na afi so me nama patron me nama ye 0244 253453 0244 2534